نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أمها لبوت عزة ربيفلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أد ميريبس إرادة كربية تبيفلنا ديني غتون تفاتو معلومات كنوتا إيمان تركان تازا كون آكل متكا معلومات كان حسا كرون أرغنغ أميدك أدي دعاك الله سبحانه وتعالى أرغنغ دو مكما فسيه كدفم لبت عزة ربيفلنا أرغن منكي الله سبحانه وتعالى رحمتون إسلامون غتوغ تبي باي दुनिया के उलेता एतके दुअस तक फायत हुआ फहुं इस्लाम कम के नियमन एबे कल्लिबे मीहु वस दुनिया के बोले अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ओगावर कमु अगर में दिवे ही मी वेगे मी गोस्फा मी वनी उफम वायरस नुवत अबदा आर्गुमेंट नकी मुस्लिम के गोत अल्लाह सुब्हानहु व तआला में वनी लव्वाफ अगर में नुजहे इस्लाम दिन हो दुमट्टा का मसक्कत कुराका එහෙන් එහෙන් මීස්තකුන් එහෙන් කවුම්තෝගේ මීස්තකුන් එබ හක්කු දීන් හෝ දුමට්ටකා එබ ගදාලා මසකේ කුරේ අල්ලාහ්ගේ රහමතුන් අල්ගොමෙන් නකි මුස්ලිමුන් අල්ගොමෙන්ගේ මිදිවේ හිරාජ ඉස්ලාම් විත අස්සතේක ඉතන් අහරෙ වෙගෙ හිඟජ්ජ අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලාගේ හදරතුගා දීනෙක්ගේ ගොතුගා හැමයිකන රුහිවඩගම්වා දීනෙක්ගේ ගොතුගා හැමයිකන කබූල් කරවවා දීන් ආද ඉස්ලාම් දීන් මතීගා අල්ගොමෙන් මිතිබි එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා අගමන අංගාෆම් වනි ඉස්ලාම් දීන් මතීග අල්ගොන් මෙ සාබිතුම අදි මුස්ලිමෙක්ගේ ගොතුගා කොම්ම මීහකුවස් මි දුනියා අල් වදා කියුම එහෙම වීම අල්ගොන් මෙ බලාලමාතෝ ඉස්වෙදිය උම්මතක බලාලමාතෝ මි දීනුග සාබිතුමට්ටක එනි කුරි කොන්කොම් මසකත්තකතෝ නුවත මි දීනුග සාබිතුම එමි හුන්නන් හුරි කොන් කහලා ගොන්ජහුන් තකතෝ අල්ගොන් මෙ බලාලමාතෝ ඒරුම් විවාහකතන් අල්ගොන් මෙන් එෆහර ගින ෆහරඩ වෙහිම අල්ගොන් මෙන් නම් අනිකවස් ආහිවර ලිබිගෙන් දානේ කොම්ම මියක සීවනි දුනියමති ගෝල එම්මෙ බද්නසීබු මිහකි එම්මෙ හිතාමා ගෝල මිහකි තිමන්නාය දුනියමතිග එම්මෙ දතිඋඳ ගුළු ගෝල මිහකි තිමන්නාය කොම්ම මිහකවස් සීවනි එහෙන් එකමකෝ අනිකාගේ වාහකතන් අඩවහාලීම එගිගෙන් දේ තිමන්නා ආදිමෝලනේ නියමතුගකන් තිමන්නා නෙකන් එවස් ගොන්ජෝ මෙන් නෙකන් තිමන්නාන් එවස් දුනියමතිගේ එවස් ප්‍රෙෂර් නෙකන් මේ දියමතිග සාබිතු මං අල්ගොමෙන් මිජහෙනි කුඩ හිව්වර කොල්ලම් එහෙම එම්මෙ ෆුරතම අල්ගොන්ඩෝ ඉරේ ෆුර අඩවසෆා නමවස් හඳාන් කොල්ල දිනම ගතුන් දෙතින් වාහකේ හිස්සා කොල්ලානං මි දියමතිග සාබිතු මට්ටකා බය බේෆුලුන් කන්ත කුරවිග මිගතුන් අල්ගොමෙන් බලාලමාතෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා මාකුරවි ඉන්සානුන්ගේ බෙහිමෙනිගෙන් දේ ඉන්සානුන්ගේ තෙරෙන් විස් රසූලුන්නා නබී බේකලුන්නා අදි ඒෆෝගා සහාබී බේකලුන් මිබේබේ කලුන්ගේ සේරතකුම් වෙස් අල්ගොමෙන් බෙහිගෙන් දේ මිබේබේ කලුන්නා වෙස් දුනියමතිග තෆාතු එකක ඉම්තිහාන්ට කුරිමති වෙගෙන් දියකන් මිගතුන් එම්මෙ ෆුරතම අල්ගොමෙන් බලාලමාතෝ නූහුගේ ෆානම් නූහුගේ ෆානකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා මි උම්මෙන් ඉස්ලාහ කරවු මට්ටකා ෆුනුවුණු නබී බේකලේ රසූල් බේකලේ එකලේගේ ෆානෝ මි දීන ගෝවාලෙවු මට්ටකා නුවස්තේ කෆන්සස් අහර් දුනියේගේ හුන්නේවි ඉස්ලාම් දීන ගෝවාලෙවු මට්ටකා නමවස් එකලේගේ ෆාන එහා දිගු මුද්දතේ දුනියේ ගොළු විරු ගවස් එකලේගේ ෆාන තබාය ෆාවනි මදු බයකෝ හවරක මීහුන් එකලේගේ ෆාන තබාය ෆාවනි එකලේග ෆානුගේ දරිකලුම් වෙස් එකලේග ෆාන තබයෙන් නුවේ නමවස් එකලේග ෆාන ඉස්ලාම් දීම් මතේග සාබිත වේ ෆහුරි එකලේග ෆාන ඉස්ලාම් දීම් මතේග සාබිත වේ හුන්නේවි ලොබත ඉස්සතර බේෆල්නේ මිදක්කනි සතේ කහරුග වාහකෙන් නුනේ නොස්තේ ක ෆන්සස් අහරු ඉස්ලාම් දීම් මතේග සාබිත වේ අල්ගොන් මි දන්නවනි තිබේෆල්න අල්ගොන් මි දන්නවේ නොස්තේ ක ෆන්සස් අහර නූහුගේ ෆාන් සාබිත වේ හුන්නවියේ නමස් අල්ගොන් මෙන් නකම් මිජහෙනි කි නොස්තේ ක ෆන්සස් අහර නෝ සාබිත වේ හුන්නාක රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවා ෆනි අමාරු උම්මති මා බයින 60 ව 70 තිමන් කලේගේ ෆාන්ගේ උම්මතුගේ මීහුගේ එවරේජ් උම්රකි ෆස්තොල සහර හද්දිහර එහෙ මානේ කි අල්ගොන් මෙන් මිජහෙනි එම්මෙ හද්දිහවරකන් අහරු ගිනවගෙන් හිව්වර කොල්ලම් මිජහෙනේ
nuhu gefan nuwasteka fansa sahar hivwar kurevviye adi hivwar kurevvi iruga ekalege faanuge darikalum ves khudu ekalege faanaga tabayen nuwiye namas ekalege faan e dimmatiga sabit wadagen hunnevi algon menge dariyen e bahurito islam din qabul nukura dariye ekale ves pressure nen algon men allah ge rahmatum lobat izzetir befunne lut ge faana balala mato ekalege faanuge ambikambalum ves ekalege faanaka tabayen nuwe lut ge faanuge qawm ge mistakun nuba fahish amal ta kuramun diye lut ge faana ves egen itake dutturatake kuramun diye lut ge faanake allah subhanahu wa taala qawm islah kuragu mattaka fonubuna rasul be kale lut ge faanuge ambikambalum ves khud lut ge faanaka tabayen nuwe kiha bodu gonjoma ka waaneto emme kaariga ettashin kaagen ule ambimiha e dakka waahaka gabul nukurima den ekalege faana kurimati waane kantattan algonmen tasawwur kollamato misalakan algonmen namaz kuramunda eruga misalaka firihena ko namaz kuramum midani enage anghenum me bunani namaz kurani kamen nete ehem wime ekkala mujtaman enna pressure we sannanata komme mekos bunanado emme furtama gos anghenum islah ko balashe ehem wima lut ge faanu wes ekalege faanu islam deem matiga ehuriha udagu takayoga sabit wadagen hunnavi ekalege faanuge ambikambalun islam din qabulan nukuri din algun men balala mato ibrahim alayhi salam ki tawhiduge bappa ibrahim alayhi salam midina goa levumuga etake dostaken hunnevi budan alukan kurumuge mujtamage ekalege faan ule boduvi namawis ekalege faanaki allah subhanahu wa ta'ala ikhlas ter kamayoga tawbay wadagen ne bekale ekalege faanan emme bodu gonjohuma ka vegen diyei ekalege faanuge bappa fulu ekalege faanu bappa fulaki muslimennu hemvima visna wada gannawa eki bekadun ekakam menani dariye ge undagu ane bekalaka midimawani ambegge undagu ane bekalaka midimawani bappegge undagu awgon men visna lamato islam dimmatiga ibrahim alayhi salam hiri sabituwe mistakunnan islam deenam mi wanuma gowale weni ekamako ekalege faanu bappa fulen islam ennuwe namas ekalege faan islam dimmatiga sabitu wadagen hunnevi awgon men dembalala mato rasul sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu ga aila ge be funna belies ekalege faan bodba be funna beyes awgon men fenigendani ebe be kalunna kiwes islam din qabul kuri be kalunna nokam rasul sallallahu alaihi wasallam emme gina dutturataka kurimati wadagati makka ge mushrikun ge kiban adives ehni farattaw ge kiban rasul sallallahu alaihi wasallam tafat dutturata kurimati omundiye rasul sallallahu alaihi wasallam duniyege heda kurvi huriha dostayga kittir kama akuga rasul sallallahu alaihi wasallam mi islam din matiga sabit wadagen nabi den algun men bala alamato asiyat ge faana ki fir'aun ge ambikambalu asiyat ge faanu ge wahaka kirit qur'anu ga vis nanganu ifawe visna wadagannawa asiyat ge faanu ge firikadun naki kakoto fir'aun ena ki timanna ki veri ilahukama timanna ki veri rabbukama timanna ki khalemen emmen alukan kuran je farakama bunamun die mihegge amben asiyat ge faanaki hendi malgomenne migen ebe engigen da waram muhimmuduk taen ei riwete gotuga kettirwan ebe jehekam duniya matiga e naga decision tahki nuwata duniya matiga enimma nimmun tahki waran hikumat ter kama akuga nimma nimmumekam ge bang ebe jehekam algomennan asiyat ge faanuge mi wahakan ebe engigen de saubaki asiyat ge faanaki kalekkama dawwa koggen ulun mi hegge ambikambale miyaduwas timanna ki muslime ke bulinam kene vihi wagutun ekamana mi dunya alwada kis namawis asiyat ge faan hikmat ter kama ketter kama akuga fir'aunuge ambikambelege gotuga duniyega hunnevi visna wada gannawa kiha bod pressure to ekamana kurmat wada gannawane namawis ekamana ehuriha kantattaka kekkurawwa islam deem matiga sabit wadagen hunnevi den algon men balala mato ammar ibn yasira ad rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabi be kale ekale faana kihenetto wegen diyei ekale faana ge aila ge be fulna tafatu ekeki aniyata kuramun de makka ge mushrikun makka ge e gada hunuga e domwe fahunna hiletan e be kalunge gamati ge behettevi kihenetto wan e hunu kamuga e hileta
e gaatoge behetti me hashigadu tak waanagen algon men andaza kollama kommekas Ammar bin Yasir kalegi faange ailage befulna ves etake dutturata kuramun dieruga ves duniya metiga tafaat etaken azab take dakkamun dieruga ves e huriha kamaka kekkurevi loboti izzetere befulne agon me bayan koddevi ha be kalunge wahakan not ha be fulunge wahakan agon men nan ebotto mikahala kameddi maafa agun menge bappa muslimet onunto agun men muslimun mamma muslimun bebe muslimun kokko muslimun bodu bebe muslimun ambemiya muslime firimiya muslime ekahala evves gonjohmenne hama ekane agun menna kuram mi kamaki kobato hama ekane mi di matega sabitun agun menna akiga kiyevan olum bayek kudin buna mundane timanna chuttiyaka rashad dahiten nete sababaki timanna a ilage emmenna kives kafarunne kristiyanunne ehme timanna aila kare gosken elibe evve singham juhumen nete ema timannamen beenmen none komme chuttiga elibe timmas dus kommen timannamen ge qauma kadaka namoves algonmen nan Allah subhanahu wa taala ge rahmatun algonmen aila ge emmen nakives muslimun elibe hingham juhun algonmen nan ebe ema lobate izzetre befolne algonmen nan oti mi dunya matiga mi deenuga sabitu man algonmen nan hurassele emme ha kantattakan algonmen ketterwun den agon mi balalani mi deenuga sabitwa mi undagu wani kiwegento kobato agon menna mi huri gonjohumaki nota kiwegen nota konkame medweri wegento agon menna mi undagu wegen medani migotun magandu hataru nugtaaka agon balalan ektereng agon menna dimawa emme bode gonjohumaki shaytanage undagu ei emme furtama kanta shaytana mi kanta qurani kine nuba kantattan ebe zinat terkodde algon men duniye gule mun dairuga shaytana ebore algon menna faviddafa minan Allah subhanahu wa taala bartake devwafe Allah subhanahu wa taala angafane qiyamat daanden ena me bimmati ge lahattawana me bartake devwafa algon menna kan ena nufene ena algon men evfene algon men ge le hashiganduga dawru kura fadan shaytana eb datur kura munde algon men ge hashiganduga yaves bartaken echin devwafa miwani insanun imtihan kurevu mattaka ehvima mi shaytana mikura kamaki ki konkam mikoni nuba kantattan ena me zinat terkoddeni evsale ga ena nubune nuba kame kurashake ena ekan zinat terkoddeni misalaka bunakam ga wanama algon gigen dane adam alayhi salam ga wahakan algon man aduha fonnane adam alayhi salam ga wahaka agos Allah subhanahu wa taala adam ge fanan angawani gahakum farinnu kolvuma den iblis ekan engigen iblis asa me bunani ki ke adam alayhi salam ka mi buna wahake ki e gahun farikulu washe erun kalege faano mi malaikataka badalu wada gannawane e bisna wada gannawa e mi shaytana adam alayhi salam ekan e zinat terikoddin goi ekan e kiyadin goi ehem wema adam alayhi salam ves shaytana e gota wahakatan hurima oli wadagan adam alayhi salam ves e gahun farikulu wuni ehem wema algon men duniya mati gule mundaruga shaytana algon men nan eba nuba kantattan eba riti kamege gotuge eba dakkade ehem wema algon men nan nuba kantatta kurun ei maabudu masaleka vegen nudane sawbaki shaytana bunane mieni kame kollash adi mieni kame kuruma fawgaves fahun tawba vevene adi hama hemme shaytana algon men eba hama magun kasiyar kurumattaka eba masake kure heukan kamuge terem vesse ba algon men halaku kolla misalaka bunanama heukan kamuge terin algon men magu foraddan kihinetto shaytana misalakan ene bunefane mi hingashe barabaran huriha namatake kurang rangalu barabaran hingashe huriha sunnan namatake kurang rangalu barabaran hingashe damunamadu regandu mul re alukan ekko kurang mihen gos mikamuge terem ves insana nukata wara insana tahammal nukureve waran ena visnadigen emme fon insana ekkala eba dini gotun ena eba balikash kolla nuwata misalaka shaytana bunefana algon men kariga komme fardu fas namaz jamaat danika mennete ekive ei dekkun terikameke ehvime geega namaz kollis egen ha barabar wegen daane bayen namataka miskita daani anemma namataka miskita nudies rangalwan ehm dini kantatab ves algon na kiya digen ves e shaytana bala algon na magfuret deetum hamay gota shaytana eba bala algon na mi diinuga terega
mi nek kantattan algon men lavwa kurwagen wes algon men magfuret deto tibe funna ege wadannawana deenuga tereng alan nek kantatta algon men kurakam ga wanama ekankam mikiyenama ki bidua eke bidua behegoton rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa funi komme bidua ki magfuredumeke komme magfuredume wani narakage ehem wima algon men nan e rangalu zinate rangalu kameggi gotuga ekan dakwa digen algon men balana magfuret deto misalaka bonefane mi mayita mahar maruvinun heyye ehem wima hingashe 40 wanden kiyawan nuata mayita marwinun heyye hingashe ane mi fosh kiyawan hingashe nuata mi mayita marwinun heyye ehem wim hingashe emmen wegen jamaan hadagen namadu kuran mayita faafussun edi mi dine goton sabituwa kantatta kennu mifata kantatta insanunge bola visnadigen mi rangalu kantatta ke gotuga visnadigen insana magu furaddan me mase kuran ehem algon men oti diinuge alu kantattan algon men kurakam gawanama ega sahha maulumat hodumaki waram muhim mukamem kommekas mi shaytana insana marwanden e insana magfureddumuga demihunnaane duniyamatige kitamme rangalan ule mihakamuga vies emme fahwagutu e insana kasiyar wegin hingaadaane ehwima duniyega mul umurdu emihe ko heda kuraruga abadus emihe ko Allah subhanahu wa taala ga hadratuga du'a dannawan jehene mi diimmatiga rangalu gotuga sabit we veto kommekas devana nugutaag gotuga algon faha kollani deenuga sabituma mi udaguwa kantatta uteren devana kamaki ekwerin nuba maga magudakka ekwerin ge sobun eba insana eba goliyalagen ebede ehma islam din abadus goalani rangalu ekwerin ikhtiyar kurma hewlafa rangalu salih miturun ekwerin ge gutu ikhtiyar kurma ehma rasul sallallahu alaihi wasallam es algomen nan irshad deba foni mihege uluma balakam gawana meenage ekuriya uluma balashe teba mehun ekuringe gotuge hole farangal salih ekuring ikhtiyar kurashe ehme mi ekuringe sabum wes bay faran argument nan eba deenuga sabitu man eba udagu wegen ebade bay far me wagote ekuring argument ma gina kuliwartaka maja kantan argument nan eba dakkade ehem wi argument na deenun ekiba wegen gos ekuring dakka magutakan argument men helli ekuring edakka wahkatakan algon men amal kuramum midani adihama hemme ekuring bay fare baade gos kanta kuruman ebe hiterkam for kodde timannaves ekuga daaname timannaves meni tanaka daaname timannas massage kuratana daaname ekenya nuuna daanige timannaves zine kuraru daaname timannas baariwaname wakkan kura hingashe wakkan kuraru timannaves baariwaname mi bay fare algon fina munda manzare ekuringe gos ekuring ikhtiyar kurum gosobun mi islam diimmati ga sabitu mangele warabbodu hurahen ei gos ekwerin ikhtiyar kurun ehbima komme mi hekavesoti mi islam diimmati ga rangalu gotu ga sabitu am beenum wakam gawanama hewlafa rangalu salih ekwerin ikhtiyar kurun tiwan nugutay gotu ga faha kollan oti islam diimmati ga sabitu ma nota diimmati ga sabitu ma mudaguwa kamege gotu ga tiwan nugutay gotu faha kollan beenum bani mujtamawga sabun komme miheka veseba ne deve asartakan ebakure sabaki kitamme rangalam miha alunkamga vies mujtamawga et hisabavura boda feturifawa nama ekkala insanaage hivves sikaman ebe lebegen ebave ehvima mujtamawa kives hagigatuga rangalu mujtamaka vegen e mujtamaw golamunda insanum ves rangalu gotuga me ulewum midani adihama hemme mujtamawataka balala eruga gos kamen hingaruga ves e gos kantatta mana kurane mihum madu mer deenuge menani ekkantatta heukankaman amuru kuruma nuba kantatta mana kurun heukankaman amuru kura miha de kemmen beswara lobiwan rodhi fashe guruwan kiya washe namaz kurashe zakat deshe mihen gos mi hajju washe umura kuran mi heukankaman amuru kura miha de kemmen beswara lobiwan mujtama gule emmen bes ekamaku nuba kantatta mana kura miha de kemmen besruliyannan music show baavwagennuwan hisabun den warbodu sakaravi nuwata mi juwa kule tantan huregennuwan hisabun war sakaravi halal gotuge muda hoden jehen hisabun war sakaravi ehmima mujtama gole emmen bes bodam milobewani hewkantattakan amuru kurami hem luba kantatta mana kurami ha deke kodako mihun nafrat wagen ebave ehem wima gina faharan mi inna gotaki huriyammen bes hewkankaman amuru kurani ekamaku luba kantatta mana kureve waro maduwe femenen algon menge mujtama goes
ehme algon nan oti dekanta komme mihekos jehena ma heukan kama goala adi homeyakuga emiheka kerikula daanavi minwarakun jehene e gos kantatta mujtama fidwado mattaka masake kora ehme mi mujtama gos gotuga onnakam gawanama rangalan ulen beenuwa mihavis mikam warabbodu undagulaka vegen midani ehme mujtama islah kurumattaka komme fardako seba masake kuran jehen emme fahu nukta gotuga mifaha kurane deenuga sabitwan undaguwa kantattahuga terega middem mifaha wegen midani media ge sawbun miharu algomenna fenigen ebade media beenun kun eba faafatan eba faaluge eba fatramun ebade algomenna engigen ebade tafatu eki faafatak kura mihun evve saleg mihar jahilumen nuwe ma bodaka ekive jahilun nuwani ei kantatta ke hisab vura boda aamu efawa kantatta ehvima media ge sobun eba nuba fahish amalta kurman eba fasehe wagen ebede adihama ehme media ge sobun eba baatilu fikurta algun menge tere wanuma veseba ituru durtaken hulu wegen ebede adihama ehme media ge sobun eba islam deenuge mi riveti sura hadi kurumatta ka veseba masakettaken eba kuramunde ehvima mi media ves algomnen ebajehe viwarakun emihekan kuladanavi minwarakun mi media ga mi dawruwa ette ves kom memiheku sebajehe rangalu takete ebajehe dawru kuran ebajehe gosecche dawruwa kam gawana mekan huttuwan ebajehe ekan report kuran ebajehe kamabe farataken ebajehe report kuran algonmenge farudi zimmaya ki gos kamen hinga kam gawanama ekame kamabe idaratakan engu taniga gos kame kurakam gawanama ekama hawalati bifaratakan ekanka engun ei hisabun algon menge zimmayoti gossa den ekamuge barweri faratuge zimmaya ekankan atum mana korun ehma lobat izzeter befulne algon menge mujtamawga mi feturigen da kantattaka adekola war bodan algon men masakke kuran ebejehe algon menge mujtamawga miyodi mewani intihaye gos kantatta feturigen gossa mi kantatta mana kuran ebejehe algonmenna kerikula daana vi minwarko mana kuran ebejehe nunnama mikankamaki mi hama aadaage normal kamegge gotuga mikam mi vegen midani ehemwema algonmen komme mihakos emihege farde zimma eba ada kuran ebejehe kommekas deenuga sabituman algonmenna mi undaguwa magan hatur kame mi fahaga vegen midi egiteren ekkamaki shaytanaga faratun algomennan anna undagu devna kamaki ekwerenge faratun algomennan anna undagu timakaki mujtamaga faratun algomenna qur'ane deve asar adi hataru nugutaki media ga sabun algomenna qura ne deve asaru mi hataru nugta magada gote algomenna islam dimmati ga sabitu huruma algomenna kantattake gotuga fahaga vegen midiye den nimmaange kuri algomenna balalani deenuga sabituma algomenna kure vidani kon kantattaketto deenuga sabituma kure vidana kantatta gotuga ilmerim bayan kurwa gotuga egituren emme muhimmu kamaki huriha halategga bas man allah taqwa birum hemvima taqwa birum allah birumet nonna huriha wagutegga bas emihaki muslimekam gawana emihage hashigonduga furana huriha hindakko emiyeku jehene taqwa wiruwan allah birutuma taqwa wirum gmane kinu ba kanta dukala hirangalu gotuge emiyeku ulun ehme ei algonmenna kura vidan ekkame devana kamegge gotuge mihuri dua kurumuge emiyeku demi hurun rangalu heo maguge emiyeku sabitu demi hure veto allah subhanahu wa taala ga hadratu algonmen gina dua kuran jehene wara faseham me magu gellige hingadan enharu dehar tinharu namadan aralafa den algon menge lomatin emiyeku gelligen hingaden ei deenuga sabitun weweti wagen ei barabaram rodatan hifamun gos detin har kollaf hisabun anek huttigen hingadan mi algon na deenuga sabitun weweti wagen ehem algon men jehene mi dua kurar govis mi dimmati ga sabit kam devvun edi allah subhanahu wa taala ge hadratuga dua kuram timwana kamege gotuga mi faha kurani hewkan kamuga mashghul we ulum dunya mati algon men mi wani komme miheke miniwane emiyeku amillen emiyeku beenum watanakam midam emiyeku beenum wa kame kuram ehemvima mi heda kura wagutuga heukan kamuga emihaga wagutan ebeje heda kuram heukan kamuga emiha wagutan heda nukura kamuga waanama war fasehen emiha goli alagen daane
adi hatarona gutaak gotuk mi faha kurani hewlafa ekwerin ikhtiyar kurun mi duniyamati hama komme mi ko swara boda visnalan jehne kame komme mi hakives anekaage ekwerikam beenum wan anekaage khiyalu beenum wan anekunna ekige duniyege uluma beenum wan ehbe malgon men duniyege ulerige mi ikhtiyar kura ekwerin naki hewlafa salih ekwerin gotuge ba balan ebe jehe faswana nugutaak gotuk faha kurani deenuga sahha agida ungenuma maalumat hodum sawbaki deenuga miasuri wahakatan algon men kiyalima algon menge hittakan iman terkan libigen dan algon men dimmati ge sabitu man hivwartake libigen dan ehbe algon menge bejehe fakkiya bayka wange bejehe algon ngo bejehe dini malumat hoda bayka wange bejehe miheku ginaginan e dina behegotu malumat hodi warakan e din deke lobiwane e dimmati ge sabitu man fasehevegen dan emme fahnu gutay gotuk fahagam kurani Quran kiyawa e visna fikurko adi Rasul sallallahu alaihi wasallam adi sahabinge sirat kiyu mi hagegatuka waram muhimmu kamemmi ebe be kalunnaki Allah subhanahu wa ta'ala rusul levi be kalun sahabi be kalun rasul be kalun nabi be kalun mi be kalunge siyarauta kiyale ma algon minna ingigen dana ebe kalunna dimavi gunjahunta algon men ulamum mida madu duwas kolgo terega algon men mitibeni abada abadu bogo afa mitibeni namas algon men ebebe iswedi emme salih be kalunge ebebe kalunnaki duniyamati ge tibbawaniko suwaruge wannane kamge ufawer kamge khabaru devwa tibbe be kalun mibebe kalunge siyaratu tan algon men kiyamvi mibebe kalunge hayappuluge wahakatan algon men aduhamvi erun iradu karave algon menna mi dimmati ge sabituman algon menna libe hivwere kamuga ekan iradu karaveya vegendane dua ke Allah subhanahu wa ta'ala algon men emenna kiwes islam din matiga sabitumge hew tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala algon men emenna ves minwar kuravun dua ki Allah subhanahu wa ta'ala algon men emenna ki islam din de kelobewa adi islam din ag gotun ule adi midin kureruma gadala masake kura bayge gotuk Allah subhanahu wa ta'ala levun dua ki Allah subhanahu wa ta'ala algon men emenna ki ilmuge majlis tawga baweriwa hivwa adi e majlis takun elibe ilma gotan amal kurumge hew tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala agun emmenna minbar kuraben dua ka Allah subhanahu wa ta'ala agun emmenna ikhlas tarika minbar kurabun ura be fulna sor bar shukriya subhanakallahumma bihamdika ashhadu